politics ya Acholi kumaro me Uganda be bale matwal ma pe be yope ma be kero dano e bu mo ma kere mwaka 100 dano pe be ake bu enoni pian ko beti teke do ngato mo ke ken o winyu ni in la chu do e winyu penyo chande ne bori teke do gi wai ni in ti candidate ni tap ber cha de temo bal me wai ni ti candidate de winyu penyo chande ne bori o bolle chopwa o watiki tuwe wariat o watiki kanisa wa o watiki wadlega pian ngar mo wayne mero chu ke kan ba bal ma ngata te me wayne ene mero chu chida di dai ni luchu ni a ke boru kenyu kien gang kenyu ingeo mene ingeo wone ingeo kanyati ye ngaro mo ne tika bedo LC3 chairman ngaro mo ne tika bedo councilor bi eno do turi penyo chente don ki board gido en ngat eno ni maberi charuni no ke kwene en dok no ke kwene te pwane ke kwene tekide ilu ni level pa MP de bi wiyu kid ere be bal politics pa chole because pingola chumi ormi ni chente wek ini kwetere kwi en kilone political blackmail ni kape min wa chente pe bi no kwi pingola chumi ormi ni chente wek ini bolere kwi pingo gire kape wa gama ya chore kan kwi be bal matwal because ka no lu kwi ngaramo no bicharo ate million 100 obibiru welo kwi ga wela kar kwi go ka chere pala mero bilogo ko piano donye biachara ni charo de mere nong chene ma wele duong lo welo de mi charni so ka charo te million 100 ibini no billion a chere no jogi parliament no business abe en wa tik down magalingo ni tik piano char jimi ne ma pere tek wege lo kwi wege bini wil kwi ki bodwu chi don gena ka yo gara de ka chere ye nan chalo walu bol kwi ko be don miara ke yara pien te de ngamu dogi churi tap wiji bol ngata pe bolo ngata ne pe bolo en gir en long tika nya cham chana Uganda pien te ke ngato mo ti ki chete ma mege mo char dianga char ngomo obini office chala LC5 mier do chak neno yo me kwanyo chene ki district me dwa ko bu ma chente ni ediri o wero gangi so Uganda don politique bale o wen antu a churi kan no right lo pian be statistics pagamena nyuri do wan lo chan lo wa jong be do lo wa ki diang ma ga yaga so teke dong la chumo biru leko chete do pe dong leko chene wero wa lo tela ba yara office dongu dugu bere mo yae dongu chako weyo dana weya pian mir pa dana wen ti chope wan wen wa ngeo ni muchara pa MP ti million piera dek duya chela abera waje ki gruz mo ko pade we penchene bod MP en ken jo magati office en do penji bod ki inda bira ka penji bod ngar mati wago ni pian mero kwi en penen ma be bora nyodong in kong dong in dong ini bini bet ka chua ye inde bien ka chua ka dok penchene ki bodi chako bene level a MP MP ko million piera dek kane pok kila bol kwi wen ka chela ko ma chak tal boro pade kane ko million pier dek ke pok dana di papa no ngara chela no duwe chela chiling Aliba rio pibena wile wa eagle pibena wile wa senate bia chikapo wa chako nen no tela chalo yo man me timo jebe madiu kaka mayo ngom loko chik bi ngom kwaro yelo dana ya pa ka pege chako nan loka balalo gi o waile yenyu man maminu jo kare maminu kare ni o dojo ko bu batut bara si dong ana dong ko dong no lo tiru ye dong bedan chan pian bu chwalo tela ma pero mo chopo mir wagamente me Uganda pero mo chopo mir pa lo bol kwi wen en wa grai mo chor tek rai wa ke mo dugo wai kubiti wagamete mi Uganda tika gamu loan kilo mawako mi yupu gwiri tiada pagamena mi Uganda peke man ngarabe ko wari Odonga te wari ko tiada pagamena mi Uganda chako beru peke ni gamena mi Uganda ene piruru chente ne kampani maruru chente wi lobo ti kampani rio ti de la ru ki achiel ti Kenya achiel ti Germany ene ki ruru chente mi wi lobo weng weki ruti chente biere mi gol nye mi dola kaka mena mi Uganda peke ki gol dok peke ki dola ki rutu chente nini en were winyi ni gamenta mi Uganda tie ka
gamu lon ki wako pien gol ki peke wek chet wako i delaru i gere i jamane ki rudi ki chente gol peke dola peke wek rudi ki chente peke en wek cherka leko na lega willow manoge tiki gold maduwa ta willow manoge tiki dola maduwa ta ene ki rudi ki chente maduong so kawa gamenta mi Uganda kolo chiero ka leko chenta lega ki woko mi chopo peko palo te dero so yin mi te dero iri tamani la chuni makeni chaka chopo peko ni kun la chuni bene miro chera ka chu ite gamente mate gamelon ke wa chobo ni gamente kulu tiki den ku bedi den pagamente mi Uganda ti trillion piara rio we rio trillion piara we rio lona rio dong chole te ngai gamente ko donge chako me penalty we lobo money bu failing mi chulu lon pa wal bango ngai ko na ka wal bango kwanyo airport ke raw kwanyo chale entebe airport no ke kwanyo yuara yo we gira duak chena ki tenu ku der chena dena so ka gamente ko tiga denu chena dena chi yiri tawo do ngata bir cho peko ni ma pinkenyu ni no chena ana no ke kwe ka gamente bene ko meti den gine bale meta politics so we do one more kwan political sand do no ni lu biashara do nyo dongo iti wani pien politician ti la yerio ti transactional politician mana charwata no ba donje parliament adwa ko wang now adonge mogoba men gi luoni transactional politician no biashara ki me areo ti career politician man ene jo makere ti office nyokere pay office politics do kero ba nywala gi dong ene don kit gi enu do so kapo ayibo balo kuyo balo pemeta kuyo wek dong ngan man yen yo ko ore